Veliki ratovi su završili, Autoboti su pobjedili, preživjeli Deceptikoni bez vođe i s očajnom malenim zalihama energona dospjeli su nespaljeni planet Čar. Jednom su Deceptikoni skoro držali kvadrant pomoću terora, sada se tučemo poput neotesanaca za nekoliko energonskih kocaka. Je li ovo sudbina moćnog Deceptikonskog carstva? U očaju shvatili su da im je jedina nada za preživljavanje Galvatrona. Memorijska banka je zacijelo ovdje. Eno je. Nađi mi zadnji zapis Galvatronove pojave. Ali jedini ključ prema mjestu gdje se nalazi njihov bivši vođa upućuje prema vatrenom dalekom planetu Tralu. U međuvremenu pobjednički Autoboti i Blur i Wheel su Autobot Cityu na zemlji, ali tajanstveni osvajači napali su i oteli Ultra Magnusovu polugu i Spike'a. Što im se svima dogodilo? Nestali su. Da, i mogu se kladiti ko je to učinio. Ovaj planet je u karanteni, nitko ne dolazi, nitko ne odlazi dok ne pronađemo Kupa, Spike'a i Magnusa. Da, a što ako ne pronađemo? A onda ćemo uništiti svakog Deceptikona u galaksiji. Jesu li otimači Deceptikoni ili neka druga zla stvorenja? Potraga za istinom odvela je Grimlocka i Rodimus Primea prema Čaru, novom stožeru Deceptikona. Suoči se, osuđeni smo. Ovi su dečki povrijeđeni. Ovi dečki, znaš, oni nisu mogli biti odgovorni za otmice. Nisu, ali tko, a ako nije oni tko, ko je onda kriv? Grimlocks, Autoboti, ja Grimlock, sebe ne bojiš Deceptikonima. Uništite ih. Pet lica mraka, dio drugi. Ja mislim da smo u manjini. Ja Grimlock, voliš velike tučnjavama? Dobro, jer će Grimlock dobiti što voli. Ja Grimlock, ništa ozljeda. Ni ja, moraš se zapitati zašto. Jednostavno nema udarac kakav je nekad imao. Da, jer smo bez energije, glupane. Deceptikoni, napad! Ja, Grimlock, volim pucaš, kad ne možem, promašiš. Ne mogu pucati na nas, pa će nas pokušati masovno pregaziti. Kukavice! Hrskavo! Plamteći, predmet se približava. Ja idem odavde. Rekao sam ti da će zaustaviti proton. Da, i to je prva stvar koju si mi rekao, istina je. Jako neobično ponašanje za meteor. Kidajmo odavde prije nego domorodci navale na nas. Ti bjedni skakseidi. Ne može biti da surađuju s Autobotima. Je, prodali bi se svakome za pravu cijenu. Kad bi itko znao, Swindle. Rodimus, ja Grimlock zahtijevam, ti probudiš se. Vaš doprinos u Energonu neće biti uzaludan, braćo. Nikad nas više Autoboti neće poniziti, jer kad se vratimo, Galvatron će biti s nama! Ti si Autobot zvani Kap. Ti si Cybertronski šef sigurnosti. Ne, moje ime je Žličica i ja sam Cybertronska glavna perilica. 0% vjerojatnost istine, identifikacija potvrdna. Reci nam status Cybertronskog obrambenog ustroja.
Totalna ruševina nakon zadnjeg rata. 3 djece i pas bi mogli zauzeti planet. 4% vjerojatnosti da je istina. Obrana na vrhunskoj razini. Izravan napad nije izvediv. Postoji li bilo kakva poznata slabost u vašem obrambenom sustavu? Ej, dečki, vi čini se znate sve odgovore. Zašto mene pitate? Odgovor koji potiskuje da je Cybertron nije ranjiv na klasičan napad. Ipak, njega zabrinjava sigurnost planeta Zemlja. Za gomilu smrdljivih stranaca ovi tipovi znaju puno Cybertronu i o Transformerima. Puno više. Čini se da nam mogu čitati misli. Vaše možda. Ne trude se previše mene ispitivati. Da, zanimljivo, zar ne? Tišina. Čovjek osjeća nedostatak našeg znanja u njegovoj vrsti. Zaista, takva snaga intuicije može predstavljati ozbiljnu prepreku za našu operaciju. Slažem se. Moramo vidjeti kako se ponaša na ispitivanju. A zatim, kako se suočava sa smrću. Rodimus, ja Grimlock kažem, probudiš se! Je li loše? Nisam liječnik, ali mi ne izgleda dobro. Hoće li se izvući? A nisam vidovita. Moje vrijeme u svjetlosti je kratko. To je Optimus Prime rekao kad je umirao. Springeru, prijatelju moj, Sprema se prepustiti matricu vođe tebi. njegova prosudba je očigledno slabija. Zaboravi, rodimo se. Jednostavno ćeš morati ostati živ. Moraš... Njegova životna snaga je otišla. Ništa. Uopće nema životne sile. Istina je, Grimlock. Otišao je. Odnijećemo tijelo natrag na Cybertron radi sahrane. Ja, Grimlock, kažeš, on živ! Nema matrica od vođevanje! Upravo je. Da je Rodimus mrtav, matrica bi se pojavila. Ali ako nije mrtav... Pa gdje mu je životna snaga? Sony. On živi! Ja, Grimlock, voliš Arci! Ja ga nisam spasila. Sam se je probudio. Mislili smo da smo te izgubili. Ne, bio sam unutar matrice. Znam tko je kidnapirao ostale. Oni sakriveni u tebi! Ne, ti šašavče. Sjećate se da smo bili oboreni iznad planeta Quantesa? Bili smo osuđeni na smrt. Ne, Grimlock, tebe spasiš? Ti se sigurno šališ.
Ne, istina je, spasio me, ali nikad nismo saznali što je naš zločin. To je bila čudna stvar. Ali sad je vrijeme za to, idemo na Quintessu. Ne, oprosti, rodimo se, ne ideš nikamo, nego na Cybertron radi oporavka. Quintessa, to je naređenje. Kamo nas vodiš? Vašoj presudi. Točno. Pošteno će nam suditi, a onda će nas ubiti. Natjerate da žališ za dobrim starim danima, zar ne? Znaš, prije nego što je izbila tučnjava, medvjedi protiv mjesečeve kolonije, bila je četvrtina, 4 dolje, 30 jardi naprijed. Sjećate li se te igre? Ne. A ti, Kap? Ne, ali u stisci kao što je ta, jedino ti preostaje nasrnuti i pomoliti se. U redu, Quintessonci, imate izbor. Oslobodite nas ili ću vašeg prijatelja skašiti. Osuđujemo suca Deliberata na smrt. Reci mi da tvoje ime nije Deliberata. Prihvaćam vašu odluku, otvorite jarak. Što? Svih mu ispuhanih klipova, ispaljenih ispaljenja i tome slično. Zašto mi se čini da sam ovo već vidio? Ista stvar zbog koje mi je život u Bljesku prolazi pred očima. Ne obraćajte pozornost na nas. Mi jednostavno volimo gledati. On je tamo. Scourge, pokaži im stvar vodstva i ukloni Galvatrona iz tekućine. Bolje ti nego ja. Ko uznemiruje moju kupku od plazme? Moćni Galvatrone, došli smo te izbaviti iz... Mog carstva pepela? Moje utvrde od sumpora? Mojeg kraljevstva propasti? Jesam li ja tražio spašavanje? Jesam li? O, Cikloni sve! Kako mi je drago da te opet vidim! Decepticoni! Naš vođa se vratio! Živjelo carstvo! Živio! Galvatron! Živio Galvatron! To sigurno mora biti onaj planet tamo. Da vidimo, Kap i ja smo oboreni točno tamo. Poslaću koordinate našim jurišnim postojbama. Čekaj, ima još nešto što ne razumijem. A to bi bilo? Koji smo zločin mi počinili? Oni su autoboti. Krivi ste zbog povezanosti. Koji zločin su autoboti počinili? Krađu! Miješate nas sa Decepticonima. Zar vi ne nastanjujete Cybertron? A? Ako još niste shvatili da su ovi tipovi ludi, tuplji ste nego što sam mislio. Šartikoni!
Nastavite s izvršenjima! Kao što smo predvidjeli, autoboti su poslali pomoć. Moja očitanja ukazuju da je njihov vođa na brodu. Sreća da je tako brzoplet. Nadajmo se da njegova brzopletost nije zapravo hrabrost. On nosi matricu vođe. Ako bismo je mogli uništiti, sva autobotska populacija bi potonula u očaj i kaos. Je li to moja mašta? Ili su se izgubili zanimanje za nas? Asteroid! Da, i vidio sam ih na tisuće. Koji se spremaju sletiti tebi na glavu. Moram priznati da je to novo. Možda bismo trebali pronaći kakav zakon. Ne, to bi bilo kukavički. Uložite svoju vjeru u naš obrambeni sustav. Ali! Autoboti nam više nisu prijetnja. Ove kupke su me učinile moćnijim nego ikad. Ali gdje ću pronaći snažne trupe koje će me slijediti? Svi psi i ja ćemo služiti kao tvoja elitna straža, a ostali Deceptikoni će biti odlično topovsko željezo. Elitna straža! Vi! Moćni Galvatrone, naučio sam tvoju lekciju. Ja sada znam ne samo da si ti vođa, nego i zašto. Takav uvid je rijedak. Pazi na ovoga, Cycloniuse. Jednog dana bi mogao uzeti tvoje mjesto. Dođite si, Decepticoni. Imamo carstvo za povratiti. Što je to? 86% vjerojatnosti spasilačka ekspedicija. Svi spremni! Čini se da ih je glupi raketodroidski trik prevario. U redu? Izvrsno. Naša procjena vremena njihovog dolaska bila je točna uz grešku od plus minus 5 minuta. Da, sada moramo pobjeći. Grimlock, skači! Juriš! Nastavite se boriti, još bismo mogli pobijediti ovu stvar. Moguće, ali ja se ne bih želio kladiti za to. Zgrabi! Idemo na brod. Odlična ideja, ali ima jedan problem. Mi nemamo brod. Ali u redu je, stiže nam pojačanje. Springer autobotskoj floti. Odličan pogodak Silverbolt. Spremamo se ući u atmosferu, spremite se za akciju oslobađanja. Imaju teški protonski top uperen prema nama.
Raid, ti i Skydive skinite top. Fireflight, uoči Rodimusa i druge. Slingshot, upade onamo i izvuci naše dečke van. Oni vjeruju da su pobjedili. Šteta što nećemo vidjeti užas na njihovim licima kad budu umirali. Aktivirajte jezgrenu bombu i izvucite nas iz domašaja. Nedostajat će mi Quintessa, ali uništenje vatrice je vrijedno čak i toga. Autoboti, izvucimo se odavde!